tātou o mafuta mai mo le taimi mua ma lor soi fo manuia fa aftai ni se foi asi mai ia fa talofa fa apitoa atu nei tai au le sofa manu malo o Yesu Keriso ia vi ia le atua ma lor soi fo manuia ia ape nao na fo ia to le vi inga le atua nei tai au. Amen. Mole son. I just want to play this clip, this video clip o le tatou apostolo le sunga ia to uta lori. Le tatou video le. Ia e whaafonga mai fo lele e tāua o te loae o le mele masani na whai e mafutanga whai whi au matoi ina. Ia o manatu e tau o na wha manatu ia tātou. Ma nei e fo ilo malama le le iai wai e whai tutonu o sao groups e whai o i lele i mea umai e tātou te mafutai. Wa ready kako video. Ia wafonga le video lea. Te pē malimori lea. Ma nei alo whaalongolong. Ia. La unga al worship leader, la unga al faitaulanga, la unga al whamatunga, e sao tanga kai whai la unga, kua le la wā karinga wā. A sao tangata e ia lau pāte whai, MC, ki sao la whai mena a whatalofa le sires, whai le unity le na kau a whamang alo le sires, o le MC, kako whawhilua i lo le le. Ya, upo lo whawhilua i le li, worship leader. E sau la oso lo whafkai. E lolo ko sau fo i ko fai ia whawhenua i le nganga pa ia. Mai se aua. Wa roma. Feel Yesu e. Whaafiku. O whaafiku nga usu ia Yesu e. E ko sau ma le worship leader. Sing again. O ka fia kiki nga le worship leader. Ole, whaalologo le iso o ngau mea, o whaalologo mai, e saulo le skaka wale ilo, whai polan me whai, ia sosolo, haleluya, 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 a wale ilo polan kala whai, te whatever kilo, iei me whapenge, te se whamaongi kou roko deri, amen. Praise God. Ya koe whakalofa kaka kayo kafkafa. Ya whakalofa kaka kayo. Ole, kele yo mea whaloku. Aftai. Sa ole leia. Ya, me foi le fei amuto ina ele o tatou mamala, ma il fasolongo o tatou sauninga. Ele lei foi le fai lumo le kalesia to te malamala mai. O le MC na saua whaatalofa i tangata welcome the Holy Spirit. Sao lole fai le kanka le fai le worship am saua le whaafitai. Amen. Ya awai umai whakakoloku wako kiki whai kula ia le umio le loku hoi lele ongole. Then sing again. Ya koe sing again. Ya mahalo ya. Yo ole MC le whaamatala to e la unga le MC la unga le whaitaulanga la unga le whaamatatunga e o marikaimi e sa wale whailaunga ia wale fi whaalongkanga ka wale wa umi ke le launga. Amen. Ya ole matafa yo ya le whai amto ina uma ngai wa fia ua saunua sao mali tatou ta ma apostolo. Amen. Ya ole upo le mo tatou ni tai au whaatalofa tangata neo tafa you're ready to receive from the Lord. Ma mai ana nei masoe. Ma talatana noa fa mai soe e tau. Ua levan kako fai pai postari sole. Ya, aku sa ole lei sole. Ma mai sa mo o lusfuru tolu tau sanga soe lusfuru lima tau sanga. Io e. Mai ele ngā kaimi fai pai postari mai ia. Io o mane kaimi le fai pai postari ia. But there's no other better life than to talk about God and the Bible. Amen? Ile se me piko sili ko manga ia taltala no tu spaia. Ya, la fionga le tu mo tato ni tai ao. Paul talaina va pe. Jesus came to give you his abundance in great measure. Na sau Yesu e amai lona tamau a inga. Ele mawhaina e whaitawina.
Na sau Yesu e mailo na tamau ainga mo tatou. Ioane na matau mua fai mua o le lima fa fonga le mai. Ele mea na sau Yesu, and because he came, I am blessed. Sai le matanga le upu, sai le atua le upu, o le atua foi le upu. O ia lava sai le atua le amatanga, na ia faia me umalava, e le foi se me tasi na faia le faia ia. Sai ia te ia le ola, o le ola foi o le malama leo tangata. Wa popula mai foi le malama le pouliuli, e le imanu malo ia le pouliuli. Jesus came to give us his abundance. Poverty is not part of why Jesus came. Struggling is not part of why Jesus came. O le kako struggle fo le nei o langa. Ele o se vahenga le na sa wa Yesu e fai. O Yesu na sau na ia whaatamau ai ngaina tātou. Amen? Ko e paua le mele te toi tangata, o le talitonu le mele fai mai eltu spaia. O le mea fai ngatana lea leina poloka le leo o mai o le abundance leo le atua. Amen? O le tusi la Ioane, ma ta devote atoa le Gospel of John to the divinity of Jesus. O le tusi atoa Ioane, ma kwai devote lava e whamatala mai ai, o Yesu o ia o le atua. O ia o le atua nei le langi. So John begins his gospel by saying that in the beginning was Jesus, or the Word, the Logos. But mai la matanga na ye Yesu. Na ye Yesu le langi. The Word was Jesus, and Jesus was with God, and Jesus is God. Na ye la Yesu ila matanga o mea uma. But mai leo tala Ioane, God created everything through Jesus, and Jesus gave life to everything. Oke mga olawia, oke mga awia, ia wi nga upu yo te whaitaua. Whamai, Jesus gave life to everything. So everything was given life by Jesus. Vai upu la es fulma le wha, va fonga la tau ile mea na whai. O Yesu lea na ile lang. Na liu tino tangata. Na fio mai o ia ile lalolang. Whai upa suma le wha ia. O liu tino tangata le upu. Sa maufo o ia mai tātou. Na mātou matamata ilo na mamanu. O le mamanu lava leo le alo e to atasi o le tamaa. Ua tumu o ia le alofa tu noa ma le wha maoni. So o Yesu la na ile lang. Na fio mai ile lalolang. He became man and he made his dwelling among men. Hallelujah, Lord. The word of Jesus came to the world looking for people. Nasawi Yesu e tangata. Pafonga la tau fai upasfulu ia. Sai le lalolangi o ia. Na ia fai a fo i lalolangi. Ai le ilo lava ia le lalolangi. Pa mai na sau o ia le lalolangi. Ai le iloa e kangaka le lalolangi. Fai upasul maltasi ia. Ua maliu mai o ia ilo na lava nuu. Ai le talia o ia e o na lava tangata. Ua sau o ia e o na tangata. Ai le talia e o na tangata. Fafonga la o tau. God came to earth looking for people so he could release his abundance to the people. Al fala vela. E te te tangata le lalolangi. To e te te tangata whaolaina. I mean, sorry, tangata o lono nu. Which is now the Israelites. Alena vaina tuua le langi e Yesu e fiuma le lalolangi. He came looking for people. Why? Because the leva malifai pusefulu. He came to the world, but the world did not recognize him. O le mea whainga tāla le iai. O le le kalikongo o ka ngaka ia Yesu le na fia mai le langi. O le mea piko silinga whainga. It's even worse la le whainga tālea. Pea wa pea ekele i wa aia i wa leo te whaitau i tangata i na wa aia Yesu. Ai le aise so ka kou wa aia Yesu. It's even more difficult. Sei wanga ngala. Wa whao ngalo fatua tua te talitonu ai le upu lefa i mai tusi pa ia.
he came from heaven to earth looking for people. When I was not looking for him, he came looking for me. He left heaven to find me. I did not find him, but he found me. Ila wau personal experience. Ele ila vea Yesu ya polkalame ma ufuanga le natain. Na le pau wale mea na Lavea la polkalame ya ola walu e faife au o walu la onga ya walu e fainga luenga ya onga lo polas frede. Le Lavea la le atua alai su eta itale atu la sa ile le atu. Pega hoyo ha kengo format. Te loa te le whale, ngor ko ke la kaka. Ele ila vea le tua ia na polokalame. But you know, constantly the Lord Jesus was looking for people. So he came to the world looking for people of the world, but the world did not recognize him. And then he went to his own people, but his own people said, we reject you. Hallelujah, Lord. But he came and he found me. Na maua ia o ele atua au te lo le vanga fai mami hilinga male atua na te. Ai na maua la ha o ele atua. Ele imafo o ke le imafo fau se me va pe. But I prove I lo loto. When I was not looking for Jesus, he came looking for me. When I did not find him, he found me. Hallelujah, Lord. Angala o le mea na manao Yesu e fia maua iau. E fia sa saa mai lona sosia. Hallelujah, Lord. Ele fia sa saa sosia o le atua i lungo le la au po lungo o mea ola tulou. E fia sa saa i tangata. Anga o le pinnacle le o langa creation. The utmost part of God's creation is man. And God came down here on earth looking for man so he could unleash his abundance on you. The blessing of believing in Jesus and accepting him as Lord and Savior. O le blessing lea. Vai upasuma lua whafonga tau. O le whamanuianga lea o le tangata. Na sau Yesu. Mau al tangata na. Tali tonu tangata na. Mana talia Yesu. Whafonga la tau tala tuspaia ya. Au lato uma en talia o ia. Ma whaatua tua ilo na suafa. Na ia vatu iai o le manuia. Ia avea i lato ma whanau a le atua. Maila, o tangata uma na tali tonu. Hallelujah, Lord. O le mea whainga kāre i ka ngaka o le karikongu. E iai la tangata e tali tonu ia Yesu. Ai la tau te le tali eina. O le upu le whaongai i le ngangana e leni o le upu meno. Si pela pe o le meno, M-E-N-O. Now meno means you believe, you also follow the belief. O le upu la le whaonga mai e Ioane. Pa mai le Ioane. A o i la tau na talitonu talia. Hafonga mai la. E talitonu satani. Ai ngake le kari ia Yesu. E to tele vai la tangata e te whetau i ai, e te talitonu Yesu, i o ke kalikongo e Yesu, e talia Yesu, le ai e le talia Yesu. O le tangata la le su e Yesu le lalolangi, e fia sa sa i ai lona sosia, o le tangata e talitonu to e talia. E wafonga mai la oe, o le tangata e talitonu matalia o le manuia le lela lau tia te oe. Hallelujah, Lord. The inheritance of God. And I never meant to spaia. But he gave them the right to be a child of God or children of God. E kalikongu loa ko e kalia Yesu.
Ona avatu lole ia te oe le manuia e tau ai oe o le atali ma le afafine o le atua. Ia wafonga mai la oe le manai o le melea. So se tangata e tau watali ina. Mua e avatu ia te oe le mea ta ua o le inheritance. For example, everything I own in life belongs to my children. The inheritance goes to my son. Why? Because he is my son. So, au mea tō tino, o mea ia lo watari. E o foi le kula fongo le lalolangi ngei. E le koe su ea pe awha pe ke u kupus pe o ke oki. E le koe kausa paua le mea lai fie loa. Pe o se atali o le toi ina lea. E entairo pe ngai. Eise wili pe le eise wili. E entairo a. Why? Because he is the son. Wafong mai la a taua le atali ma le afafine o le atu. E luaku ia ke oe le meta o le inheritance. O le inheritance o mea tō tino lauta mala i le langi. O mea na ohe. Ae malama le mea lea. O le atua nga ke o ninga le lalolangi ato. I just want you to imagine that. Fala vela. E whainga kānga li kongu kānga le mea lea. But I tell you, anybody who is called the son of God or the daughter of God is so entitled to the inheritance. O le inheritance la, e lua ona vaenga, o le inheritance o le whamanuianga e tau o le inheritance of now and the inheritance of the future. So wafonga mai. O le inheritance of now, o manguia ma le wisdom ma le file mu o le atua, lewa e enjoyinga le kaiminga I a o e ola. Once you become a child of God, the inheritance of God is wisdom, peace, and blessings. A o le teime te oti ai. O le whamanuianga po le inheritance le whaatali mai ate oe. O le sitianga ma le ola e whavavau. Ia malo ma futa ma le atua e ho le whavavau lava. So a veala o e makali I ma whawhingo le atu. E makau kia le mea o ta pena le atua mo tatu. Lona lua, as a child of God, you are entitled to his unfailing love and his faithfulness. Vai oe. O le unfailing love o le atua malona whamaoni. It was prepared specifically for you, his daughter, and his son. Whapikoa lava le mea lea mo tangata I e taua o awhawhine ma tali o le atua. Kaurola oe le tali o le atua, ona wa e talitonu ma e talia ina Yesu. Hallelujah lo. Ona la oe le tali ma le awhawhine o le atua. Wa ia avatu e ia te oe lona lofa e le mavae ma lona whaamaoni. O meanga o mea ko kingo lava le tangata whaolaina. Amen? So a e mawhau vo ilele. A ya wa ia a unofa mo mawhau. Ile whaamanu ianga waka maua ona o Yesu. Kau kia. Hallelujah lo. Ma kwai worthwhile la ka ikakinga inga. Kwai worthwhile la ka sacrifice mo le ali. Kwai worthwhile. Le ai se me compare I. Afonga la kon fai upa suma le fa, ia? O le utino tangata le upu. Yes. Sa maufu o ia mai tātou. Yes. Na mātou mata ilo na mamalu. Yes. O le mamalu lava leo le alo e toa tasi o le tamaa. Ua tumo o ia le lofa tu noa. Ma le wha maoni. Afonga, sai le langi le atua. O Yesu ke viso.
Na fio mai o ia le langi. E a mai le alofa e le uma po le unfading love. Malona fa maoni fa pitoa lava. Mo le tangata ua ta ua o le atali ma le afafino o le atua. Waka alofa le si afine ma le si atali o le atua. I le si afine ma le si atali o le atua. Come on, Jets. Ali wata. E alanga ele whakauwha nga kere pea kere karikonga. Kala le whaia. As a child of God, His abundance come to us in great measure. A whanga lao taule, tala tu spaiel whai upa sumleono ia. O lona tumu, ua maua ia i tātou umalavale alofa tūnoa. E whaopopo le alofa tūnoa. A whanga tau mai o lona tumu e whaopopo mai lona alofa tūnoa. So, te watu ai se translation na esele manga ngaia. The New Living Translation says, from His abundance, Mailona Tumu, we have received one precious blessings after precious blessing. Or the English Standard Version, from His fullness, we have all received grace upon grace. Or the Amplified Version, out of His fullness, superabundance of His grace and truth, we have all received one grace upon grace, spiritual blessing upon spiritual blessing, favor upon favor, and gift heap upon gift. Afong mai la oto ole tumo le tua. Ya va talo foi ne pesek so vai. Afong mai oto ole tumo le tua. Walai ona mawainga le alofa tu noa e fa popo le si alofa tu noa. Fa manuyanga fa le nganga e fa popo le si fa manuyanga fa le nganga. Ole favor le tua, po le fa au le tua, I lungo le si fa au mai o le tua ya taita. Ma le me alofa e fa popo le si me alofa. Ko ke loala le me fa ka le ye tangata. O le whainga kāiong, o le kilo nganga I lako situations ia. So, wale wa mega ya, waka fiwa, nga wha longo a ia, so kau mai ale a pane so le atua, ale a fiwa ka kalo le mo, wata whale le mo, wata ka vale le mo. Le lau wha mata la tu o tou, le menga lue inga I le abundance leo le atua, o lau wa umang na whata atia le atua, me ia mo tatou. Me mo la te fia fa tali fa mtala te to mai we received mala malama le upulai fa nga o le upulai fa nga o le past tense receive. Now when the word is past tense it means it's already done. A kongu la ke va pe ya nga ke va mai receive nga le ngi me o yo ka fa le nga selo ma fa le lau wha mata la te oile me mawai. O lewa wha matus pa iwa umanga receive. It means o lewa umanga yaya kaika. It means that we have already received the double grace. Le lofa tu no e tapo mai. Hallelujah Lord. It means we ya tatou me alofa fa le nganga e tapo. Spiritual blessing upon spiritual blessing. E tapo le blessing a. Me mangai alau ke fia I mai favor upon favor. The double favor of God. So se tangata wa tawa tali ina ma tawa fa fia ina e tapo le favor le atua ya to oi. Pa fonga mai la ole favor le atua e exceptional lai oi mai lesi tangata. Ole favor le akua e alai o nga kulanga ese me la wa e yai compare ele stangata ele se compare la le te va so se kanga kai resta ile favor le atua yo na lunga e manuia lava na tangata hallelujah lo manga ia te lo au fai kau mo mafo fau pe wow man
Where I am is that God, through His own grace and His own abundance, positioned me in a nice place. Come on, people. If you are a child of God, whether you know it or you don't, the Lord Jesus has already positioned you in a nice place. Ona ole favor. Ele o so mafai. Ele o so tamai. Ai ona ole favor. Waka uai oe ole atali. Ai sea, anga wa e karikongu to e talia. Gift heaped upon another gift. That is your advantage in life. Amen? Amen. Please understand this. So sa tangata faula inga, you have an advantage in life. Do te lola o el tala a Yesu, ma Yesu. Ele leipe a walu. E a wina mayai le nganga pa ia o le atua. O le sida translation va palangi va mai. It will be better for me to go. Let's see translation va mai. To your advantage if I go and send the Holy Spirit. Afonga wela. O e sikanga kalikongo o e tangata wa tali Yesu. O lau advantage le wa yai. O le nganga pa ia o lo o fio te tonu ya te oe. There's wisdom, there's knowledge, there's understanding, there's abilities, there's capabilities. Pole ale fai mau kanga ya te oe ke le mawhainga e feise mea. E ke mawhaia mea uma ono Yesu le wa fio te tonu. Pia talanoa atili pele abundance leo. God's abundance place you on a road to success. Automatically. So se kangaka wa talia Yesu, mafatu tua ya teia, wa tu oi Yesu ile awala e tau watu Emmanuel. God's abundance, His fullness simply means the following. Every success, every promotion, every ability, every capability, every open door, every opportunity becomes possibilities for you. Hallelujah, Lord. Spiritual blessing etapo. Favor le tua etapo mai ke oe. Gift le tua etapo mai ke oe. Ole knowledge ole tua etapo mai ke oe. Ole understanding ole tua etapo ya ke oe. Ole creativity ole tua etapo ya ke oe. Ole increase of resources etapo ya ke oe. Hallelujah. Pa fonga mai la le la fa mata la te. Ole abundance ole tua le wa mai ke ole poko male akamai. The knowledge male understanding. Le poto lai apalai ai le knowledge male understanding. Hallelujah, Lord. So nga fa mai la ofela so si ole to la wa tul fa te tenga to go and do a business. Let's for example, go and do a business. Well, like fa mai let's say resources. Well, let's assume I'm going to go and do my business. Why? Wa mai le to le poto male tamai male mafau fau. O walu lo faila pisingisi onga ole banguia ole kua wa fa manuia ele tua ya tau. Hallelujah, Lord. And because of the blessing a yaile advantage o au ko kele isi kanaka because I'm a born again Christian. Hallelujah, Lord. And because I am faithful to do the mele fa mai ele tua, tomorrow I will have a house and a car and I will have all the resources. It will only be a matter of time. Hallelujah, Lord. Ele wa aila kaka ia, fala vela kaka. O fala vela tato. O le tato te no fo le lolangi. Mai ma fa ko kiki apa u ma se ma mo ele langi. Ele ai ele fa pe ngale fa ngol mea. Ai manga o se fale, fa ngaluenga ke u kupe, fa ile dai. Au mai ele ku le ma fa tonu ya toi, fa pe na na te wai, ke u lo kiwi save. Hallelujah, Lord. E lolo lava kiwi save, alu le mete lo te tonu alu va ise mo ke proka, fa ai mo lo fale. E faithful le ku mo mo si fale.
Fa maoni lele, ia mo mrisi me mga oi. Langa le menga le pe finga kanka ko ka au fiwa ka ba ala pe ke sa fa ba yeah right la nga fa ma le fia ka usanga ne ale se me okupu well you know what, if you understand in advantage nga ke ai you'll be better off. Patalo for listanga te mai fa o ka manguia, you are blessed. Out of the fullness of God, God's superabundance begins to manifest. Nanga o kia wako kia longa o tau, ke le o tangata whaolaina. Wa e whea lua I ma le whaolaina. A le mako I le whaongaanga o lo mafo whau maka o kia. O ke o fo. Amen. E te whaolaina au lo whatamana ia I me whai. E stangata whaolaina koa I le ai ma se mea e ke kokongi one day millionaire kai au le ai ma se kupe kolu aso o e aisi solo o le se tupe. Ala I ai le atamai e tapo ma ia ke oe. Amen. O le atamai, ya, o awia, o le atamai na mai e le atua ia tau, kasi pese vai whainga luenga, kasi pese vai whainga luenga ai, le makere I o se whale ainga, le ingi whale ainga. Ke uru kupe le pang, wha kausanga, ma mūr ma whale mok. Patalo whalisi tangata ne o tafa mai whaia, I whapenga, whainga me kau le akamai. Me la mai le tu o le poto ia te o e fa penana e posi ai. It's not how much money you make, hallelujah. It's the wisdom and knowledge of God. E fa ngale le ai lo fa ai tu lo. Amen. Anga le ke o le ke le facility o fe ia le resources. No o le wisdom o le tu o le mai te o e fa putu ai. Ai mai se la pa fa maungi lo sfuluai. Wa o lesi tangata, o lesi le me poloka ke le me o lo le wha maoni. O la wa iei principle de le atua. O no whai le launga. O wha pia. I wonder how planes came to be. Lea ua kele kampangi wa lele le o maa ngai ai ngei au. Pai ngo fia whio I kangaka. A ua kele pa imalako kupe. O wha pia. I wonder who discovered the planes. Well, the Wright brothers, 1903. They had a dream of flying. I don't know, the Wright brothers, so they had a dream to fly. And their dream became a reality, and we now have companies that flies people around the world. They make a lot of money. Hallelujah, Lord. Yeah, who created medicine? Hippocrates. The name of the man who discovered medicine. And Hippocrates started to design what it means to be a doctor, and he taught many people. And now if you're a doctor, you make good money. Hallelujah, Lord. Okay, long ago, there are laws already existed here on earth. Science, there are laws. The law of gravity is another law. There are laws here on earth, o le loa e mawhai e onga e wale ke mawafong, o kasi ke leo le wale le ai lifi. Yeah, the Wright brother discovered how to fly a plane from takeoff. Yeah, o kumu moe mai le whamakala ku le wale. Yo, o leo ke kala ngoi mo laws e wa umanga le lo. O le mela le manga bia. E manga minga ka kersiango e pe o ko we discover inga ngi laws. Law of influence. Laws of business. The laws of profit and salaries. O le salary compared to a profit, e kasi ala profit fa kaulo fale. E ke fiu venga luenga fa pukse me umir kai me fai hai.
Ai mga ke fia lele pe o va lele. Hallelujah lo. Yang fa ile yo pa u pe se va lele. Ava vonga mai la. Ale ai se pawa ke alwa ila ko lu ele me fa ngai lele. Yeah. All we have to do is, as Christians, discover the laws that God already put here on earth. And those laws will allow the resources to come to you. I tell you another good law. Saving in the bank, that's another good law. Or saving the money into a Kiwi saver. Angala ile o mafai o nga kalango inga me o te fai atu o te tauna watu lunga le pulela. Pa mole mole. Poverty is a curse. Come on, Jed. Pakalo fa disi kanga disi kanga. O le mele o le makiba o le fiku. It's about time for us to do something. We cannot sit here and do nothing. Hallelujah, Lord. O le abundance le tu le wa mai ile ta mai tato e fa pe ngong ka ka wo ese mai do langa makiva o ke le fa ya ke o fa pe on million no because prosperity and wealth can also mean fa ngade le ma fo faul tanga. Hallelujah, Jesus. Well, did the Lord nail abundance of letter? If I pay Saul upula to spaya, out of the fullness of superabundance that begins to manifest in my life. For me, I believe the word of God. If I must spaya, yes, true, that's mine. Bye. Ole makua e kinga inga e su ele lua se furuka la ele kula akoa. Ba fa pe lu se furuta la lo totom. Ale fa nganga ku pe sika makua ile ai ma se ma fa fa nga. E pe ole fa ka un alu aku nga ya Marcela ka la ole fa ka ku mai si me fa ka mai si me ele kele manga o mia. Ele o nga mo lo kinga e u mai fonga. Hallelujah, Lord. Afa pe se la ka la le lim mai ku la lo ka o lo waso fa nga luenga gone. Will never be retrieved again. Ai lo ka un kal pe singa ke lo wole lava kupe. Vai, mo fa file mu le fale fai kaula ku spaia. O que fe alwa ifo. O que so e se si e Lavea ai. Ke una nga luz furkala. Yo o kanka fo e lai, que ke fa ko makauki. Yo, like if I have tomorrow. Well, you know what? If you don't start now, almost full away, walking frame. Hallelujah, Lord. A little bit of tupu, strong. Or very I can offer. Or let's do a milk can offer. Mayoto, Eleque Fango Fiaso, Yaso, if I pay my malo, so I'll make you offer. Ale fa matus pa ye kau. O ila to e na talia o ye mafatu o tua lo do sofa. Na ia vatu e ile manuia. O ka manuia le to mai. A o fe e ngai manuia. No, it's irresponsible of man. O le ninga le mea no sau le ainga matitiva le mo ni mea. O saule o kele manga o ke fia suia le mena o te mana o ia o lofa o ngane me sa fai le ko a lua se pung lua mako alla le morka makiki a fai mato me ai mato ai ngasonga e adu lenga ka makiki ko lua ko mo desi lenga ka makiki posi esi ko inga me makiola waka makuala waka sa waka ko pe fa ngane le lo ko ma fa le me ka fai. I don't want to repeat the same mistakes. I want to make sure that this is going mele ka konga ngaka ia kia. O la fa nga o nga Leauma ele te tau ko stock o le mele. I started with deficit. My children should never start with it. They should have some assets. Anga leo ko fai kawa ku kuspaia. Oka. Maka o kia le abundance le atua le amai motato. Avonga la to le sime manele
Because of Jesus, we are connected to heaven. Heaven's resources. I say, I'm sorry, Ioane na mata mo fai upalima tasi ia. Ua whaftai atu fo ia te ia. E moni, o te whai atu ia te outou. E mulmuliane e vai e outou le langi ua wanoa. O a ngelu fo ia le atua, e o ae mai foi lunga o le atari o tangata. O le tala la Yesu na whai ana Tanielu. E whatu Yesu na Tanielu, ngā olo e lalo le mati. Wa mai na Tanielu. A whawhiwhena e ilo hau lalo le mati. A wha mai Yesu, na olo lalo le mati na Tanielu, whalongo mai, I tell you, you will see heaven open and the angels of God will go up and down on the Son of Man, the one who is the stairway between heaven and earth. New Living Translation. Afonga lele mai la. O le tala le Yesu, o le fa matala Yesu le mena tupu le mitia. A Yakopo le na faile Kenese rusu ma le valu fai upa suma le lua. Le fa mai na faile mitia a Yakopo mai va tu o le ape fai tu le lololangi e tau le langi. O angelu la o lunga mau mai le lo. A le fa matala Yesu e yei le aso e ke va ai. Ile ape fai le tu le vai le lololangi e tau le langi. Ma angelu la o lunga ma koe o mai lalo. Haleluya lo. Ai fai mai lo maltala Yesu le fai ungo le fai upu na fai mai. O le ape fai le loatu le langi e tau le langi. O a ulea. Se va fonga le mai. Kako ngofo le lalolangi. Ai manga e kongeki o le langi. O Yesu e kongeki e kako le langi. Ona la o tato talia Yesu e fai mali I matato faola. O lea wa yei le tato so tanga ma le langi. So we are here on earth and heaven is up there. Our connection to heaven is Jesus Christ. Amen? O Yesu la, le fai mai le fai upule lima sumata si fai mai. Fai mai. Then he said, I tell you the truth. This is Jesus speaking to Nathaniel. You will all see heaven and heaven open, and the angels of God going up and down on the Son of Man. The one who is the stairway between heaven and earth. So fa mala Yesu, o le so tanga o tatou ma le langi o Yesu ke riso. Afonga le malal mana yo le mele. Hallelujah, Father. We are frustrated with lack of resources. And sometimes we say in our hearts, where are you, God, in all of this? Yo ke le loa ya ke o kope ko ke fsili fa penga ile akua pe but make it ya wa yo te fa ile tu o le fa mai lawa fionga with all the abundance, and I want to ask the question, where are all these abundance? Hallelujah, Lord. Fa mai le tala tu spai. O Yesu ke viso. O le ape fa ile le o ai tangata ile langi matoi o mai le lalolang. O le langi la. La yei le warehouse o le ke le yo fa mangu yanga le atua la yai. Come on. Thank you, neighbor. Au ke kau kule moe. Mai whailau neighbor. Au ke kau kule moe ai whalongo mai. Le ape whaile kau le langi wo o kei mi o kaunga whe e kanga ka runga. Awhanga mai. God's abundance are potentials and opportunities around us. Ko e pau ane mele mga mia o le discover potentials nga. Awhanga mai. Ona o Yesu ke riso. Watato maua ile malama. Maleiloa. E mawhai e o nga create opportunities. E unlock doors to God's superabundance. O mea umalava, they all become potentials. Hallelujah, Lord. Being a manager ila unga luenga is a potential. Wai pawal mele fatalele tua ya ke oi peke alu ka ko le moe mai fai le sikanga ka koloki la ukada e saule fale ya polo kamile milo fa le kuli la wikula ai ke le fa maungi la unga luenga fa fonga mai ele msa me mawai.
O potential sa la ia le aveila po mai. E a mai le tangata wha maoni. Anga i le mga o le atua e operate ka kongi mea le wha maoni. Ai a e wha maoni. O mea la yo au tafa, they all become potentials. You have an opportunity, a chance for you. Ai ala le tupun menga e ke le wha maongi. E ke wha mawalunga. E ke le fia karikongu. E ke laku o le whaiwhainga luenga e pei o e ke pule vai o. Ai whainga luenga. E leo sau pai, e alanga e whainga luenga, ke fia mausa kupe. Pai whale leo attitude. Ai laku o le kangaka, lai pule o le tangata, e wai ke fiu e whaile menga. E le kei promotinga oe, and as long as e le promotinga oe, e le mausa kongi mangaia. O le la yei potential, ma kwa le anga kere kako attitude. O si voi tangata e o mai, o le loku o le makua, le lo le makua, ke sau mau bad attitude, e le fia suia le upo le atua. Vai oe, a le suia o attitude. Attitude is everything. Your success is killed and destroyed by your bad attitude. A potential sia, le wa umana mai le atua ya tatou, e mawhaia inga e whapenganga e promote o e become a manager. Now, wa whaalfonga mai, o le kokongi o le kanka whainga luenga, I'm just an ordinary worker. Ya, ke le lopo le ale minimum wage le yang, e fia le minimum wage le yang. $20. I a manager la fia. Maybe $30 or $40. La me sile ordinary worker or manager. If I le lo attitude o le potential nga ya kako. Wa po ai tanga kala kongo le whainga luenga. Ai karikongo ya Yesu ma fai fale le yo attitude ma karikongo I potential so ele ai se me fainga tai le tua e ma fai le tua nga ave o lunga le manager o le avenga o lunga le manager e sa wo lo kongi o ma fainga e fai se si mea anga u fai aku ya ke o kowe ko ulu mai a pande sile langi e se sela we le sao anga le ka ko ke ngofo le lalo langi wo pa u Melana na ya mai le tu al poto maleta mai e ke alu e create me pa bonga mai e le to telefone tanga te ma fo fo yo fengi la ko pisingis e ke lo e ke le se sengo le salary ma le profit ke le ya a fa la ka ki fefe ya la me ke fefe porque lo ngako ke lo ngaka successful la ko pisingis la ya Porque lo kanga they fail either 3 times or 4 times. Peter Daniels, following along, he failed 4 times, bankrupt 4 times. He went to get a loan. But he never gave up. He kept on pushing it. Until one day he hit the right spot, became one of Australia's top millionaires. Amen? Fai foi que ela come fai ele what? Ko solo muri la kiki mai ko ya ko ya no luma. Amen. Ele son solo muri kene nga solo muri la kiki mai ko o so lunga me. Ya le feio lo kasi e solo muri mai lo ko pe o ele we que me nga e ki apore e que le lo apo isi si me la va kalima ya joy. Because I tell you everything is a potential. Ia polo la ku foi ka fai ai fa solo muri o ele si kanga ia nga solo muri fa sa o ala ia. Pa talo foi la nefa neipa se au ke fa vai vai. Pe neipa e o ai la pula e lunga le la unga pe ke fia moe. Everything is a potential. Ai me ma fai nga ka ko fai ka ke o vai o ko. Se o mengi o loku ele nga ngi menga nga ko mai fangi la unga lo ele mo se le lunga le maunga sa mo se la lo le maunga ko ya lunga le maunga ko sa lo yo ki lo mo se ele ai o le loku ele o le loku ka nga wa o ka ko po hal me ka nga fai. Everything is a potential. Pai la neighbor, everything is a potential.
O walu le siaso. Ma o ma se a me ma pepa e fua. Mo card boxes fo ia wa sa walu fo me nga e siaso. Ma o ko e fua. O la o la ko wa ma o la utala la kamale fua pepa. O fa ko I've got some rubbish here too. What for? Don't you ever say that again. These are not rubbish. This is gold. Sorry, sir. Sorry, sir. Ele ya wa o ha o le mele or scrap metals, newspapers and all the rubbish. They are not rubbish. They are gold. Because those people can turn it into recycling, can turn into gold. They make a lot of money. Ale la ko umale mafo fa ho le samo o le la pisi wa ula ko kamalo. I've got some rubbish. Wa kamalo. Don't you ever say that again. This is not rubbish. This is gold. Waka lo fo tanga tene o tafa. Pa ye se fa longo le se ma o me ye ma mi ka ko. Ki ma mi ya le ya o onga le. Okay, no la ko le si pisingi si ke le ala ka ki mai. Ele o lo ka kai. Ai ma fainga e so angi o la manga nga o ka e ma ka ma si. Ave fu me la ke le ku pe mo ka vale fo yu mali pele pe o le se me ala va ko le sa fa sala la money for scrap metals. Yeah, so le mal fa ponga ba. If you have a car you want to dispose, we'll give you cash and we'll take away your car. Yeah, but those people make millions of dollars. Amen. I asked Peter Daniel, I said, Peter, how much money would you require to start a business? My kala Peter Daniels. My Sepi, you don't need money to start a business. You just need an idea. Sia walu la wiele mako fale o kango mawale idea o kankusi. La ye la pusa e ka o idea box. Kango la kusi la idea ku kong. Yo ke la nga idea ya la nga ku e kong le ko fai ka wa nga idea po le al me fai. Anga la idea le nga mai le tu o le not tu. So le la ke nga lu e le idea le nga mai le tu a ye so wa vango if you cool le idea nga into realization. If you materialize the idea there. Yo, anga wa o se shoko. Wo walu fo ya wi kaele na pisi. Pa mai le tanga se la kama fo nga se le kaele na pisi, who cares? Ke lo e fa ya o kala, e le isa kupe mawa. A lo kaele na pisi mawa ya kupe. Ele se malo lotu kai kai le silo kunga ke le ka o ko. E ula le to ina le wa ke ai o e molu every morning ke la ku la molu la ka male ko na pisi la ka making apa. Yo, ai fe ai kala ka. Yo, ai vai pa ka uri si fale mo. Ko fa ka uri si fale mo. Ko va ka uri si fale mo. Yo. A o ele ke fie me mafofo. Le ma sau pa kulo e maua. Ala fa kaul fale moko sko inga ko fa kaul si fale moko ko fa kaul si fale moko. Everything is a potential. O le ke kala ngole resources le yai. Ya wa ko kelo ngaka fa ila ko fale second hand. Oi, la mo lava o kia ele si vai nga ko mai o va ka pe lusu sege pe ko su sege ala mo wai la ko kupe o me o kia ele si ai. Everything is a potential, man. Okay, loco, enough of poverty is enough. We have the abundance of God promised to us by God. Apea wa ko paki o kala le fai. Mayoto, it's a pain to walk into some people's homes knowing that our God is a great God. He's a great God. Mayoto,
Ke leo lopo o realize la usainga ma le minkia. Le ngā mea. A le tau te lo waka ke wha longo so o iai le. Hole atua te le. What a mighty God we serve. Pepese ai kongo le kale sia. Hallelujah Lord. Me pi ele lo ele ingikia ma le sainga. Angai ke ngofo le fale o le ingikia ma le sainga. A le fa ula lai resources a le atua wa umana a mai mo tātou church. O ke le mga o e wha pēha o sisi, no, I love you with all of my heart. E le ai se ka mai mga o e le manguia sanga whanga. Whafonga mai, e le ai se ka mai le mga o e manguia. O loto le iai, o te manao ia manuia umatangata. Wha mole, if we are to own New Zealand, we need to own properties. E le whainga kā e whainga o fie. A konga e whainga kā le amakanga. Hallelujah. Mo au e lua mo ke singa iai. A whaile tika mai loan ko e whai malesi loan. Yo e. Halu wha solo a ko e whainga luenga. Whainga luenga inga ia papalengi unga mea ia. Hallelujah Lord. Because it will only be a short time. O lo lava inga fisosoangi mai lea tua. Ia ngā kaimi. Ele a ko se la wafe o le whale lana wha atau ele a ko se la wafe. But it was very difficult at that time. Now la, wakai milionga mo kupur ka whale. It's even harder. So le la o fe o longa ka ko konge mai. Ele ai se sengo le whainga ka o kai minga, ma le whainga ka o kai minga u ka ko ia. Usa. Ai ve yo to, ele le me o le makiva. Ele le me o le rent. Famole mole church, it is in my heart. I want to see this church. I want to see you own a property. It's not hard. You just need encouragement. Because of the resources that are available, mai wa umana whai ele atua mo tātou. Ka koe o ninga le lololangi. Anga le whai mai kalar kuspai. Hallelujah lo. Whawhanga o tau ele kile na mai ele tuspai ia tātou. Remember the key to God's abundance. Do whatever the Lord Jesus tells you to do. Now, in closing, our potential and opportunities are so great. Ole mawhai ngi mea e makua ke le lava. Jesus is God himself. He created everything. He came down with the power, with all the power. Saulo la yele mai o ila tau o ena talia o ia mawhatu o tua lon suafa na ia vatu ia ile manuia e ta ua ila tau o whanau o le atua. Hallelujah, Lord. So one thing I know is that my God came to pour his resources upon my life. To those who believe. Hallelujah, Lord. His abundance, his superabundance of his grace and truth. We have all received grace upon grace, spiritual blessing upon spiritual blessing, favor upon favor, and gift heap upon gift. Hallelujah, Father. E le upu na whai e Maria, e tangata ia i au auna. Wa le aise waina le whai paiponga i kana i kaleleia. Wa rana out le waina. Alu atu lo Maria whai a Yesu. San o le wa le aise waina. Pa mai Yesu e le iolo taimi. Pa whonga Yesu mai e le iolo taimi. A whai mai tala Maria au auna. So se mea e whai mai o ia e whai. Ko uole e whai. Fai loe au auna le mea mai loe Yesu o whatumu me lea whatumu ia kange vai ia usa asu mai lea lea. Hallelujah long. Au lola wari ia whai au aunga whai mai o le manga ia lo wai. Hallelujah Jesus. Ke no la oe o le ki le ngā wa mai e lea tu e atatou. Whai so se mea e whai atu ai lea tua i ate o e whai. A whai mai lea tua e to e alu lea onga whai whare leila wa onga be a manager. Be the pule, make good money, alwe fai. Afai mai le tu e go do a business, alwe kang ma fai. Alwe fai se course be fa fenga fai accounts be fa fenga fai me nga be so soangi ke oi and then go and start a business yo. Amen. Afai mai ke oi ke alwe fai le course le fa penga mo le nga le alwe fai le me na by do whatever he tells you to do. Hallelujah Lord. E ke whai alo le mea ngā, saulo ma manuia o le atua i atoe.
Hallelujah, Father. Church, he is the stairway that connects earth to heaven. We now have an opportunity kako le langi la umai manguia i le lalo lang. Ai afai o angelu la o kuku o ilalo le ape fai o ke ai ke we pa umai ma ke le langi kuku o ilalo ma fa pe angelu la umai. O le sawa le angelu ma le fale lunga ko ngi mai lo e mau le fale nga. Awala nga yala nga o angelu le langi ma umai lo. O le umai ngo manguia le langi i le lalo langi. O le fa fika uri la kako. O le wa fi wa angelu wa se sela angelu ma fu angelu o le langi ma la umai manguia. Ale a ke felo wa ya ma e kilo solo ma. E ke mga ai sa kanga ka va ku ia ke oi. Ile fa pe ngal fa ngol mea. E alu o discover. Amen. Ano ko le pisai. Ale ke ava abawa. Kele manuia yo amai le atu le lang. By faith. And I know, I discover the secret of lifting up my hands to the Lord. Menga ling opa so o ko e si o ko ni mai le. Au ngi so o ko fa li pa o si o ko ni mai le. But you know what? My lifting up my hands is I'm surrendering to God and I say, God, I cannot do it. The reason why I lift my hands is because, Lord, I cannot do this, but I look up to you to enable me to do this. Before you know it, wavaku se miki ya ke oe, wavatu se visiona ya te oe, te alo e feise mea. Hallelujah lo. O lo ia ine atua, o moi mitinga, mau visiona, e fu fia ma whaatau nu le atua, e whaamaua lalo lo loto. Sui lo attitude. Be desperate for God. And before you know it, the Lord will come in His own timing. Ngai waile, e ke o fui me ma whainga whai e le atua. Hallelujah, Jesus. Tatu tu lai man ni tai au. Hallelujah, Jesus. I bless you, Lord. Hallelujah, Father. Tele loa o tele lo po fena e te iai pe te tani tonu fo e mele no tala noa to ni taia. But if you do, praise the Lord. Anga ole upu lena vatu le taone, ole upu na mai le atua. Le upu na mai a tatou. Kau ke mangui ai. Honestly, I am sick and tired of seeing poverty around us. It is now time for us to get out of poverty. Ke lele resource lai le langi. Tele mela o te pena le atua mo le langi. Koe pau wale o le mele mana o mia. O le tato tali tonu ma tato woe a mai mela o man te pena le atua mo tato. La le me fa sino to le atua e alu e fai. Fai ma le fa maoni. Ono sai pe a tofo ina oe. Ono sai pe a whainga tā. Hallelujah, Lord. Leise me whainga o whianga e maua, whainga kā uma mea uma. But if you keep on doing it, ask the Lord to give you the wisdom, ask the Lord to give you knowledge and understanding, ask Him to help you how to do it.
Angalo fa tali le tua le langi se sa ona manuia ia ila tau o e mana na o ias. Hallelujah Jesus. Ele me fai fo ina fa ngalue ina o le tua ele to tongia o e. Honestly, e tau e le tua le tato tau tinga. Ea e tani tonu le mele fe mai e tala le tuspai. Si ila ia uli mai le tua tama. I want the resources. I'm sick and tired of struggling. Lord, I need your help. I know that heaven is full of all the resources that I need. Mana ole atua sa amea tatou. O ila tau o ina talia o ia mawhatu atua. Mana vatu e le manuia. Hallelujah, Lord. Na vatu e le manuia. Ele mana ole atua e maini mala. Ia mana ole atua e mai manuia tatou. O sa kangi le saua me ese le mea le ma tatou loto. Si le o lima le atua. Say, Lord, I need your help. I'm sick and tired of struggling. I need your help, Lord. Please, dear Lord Jesus, show me the way. Show me how to do it. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. I want you to picture in heaven houses. Picture in heaven properties. Picture in heaven good jobs. Why don't you visualize what can happen tomorrow? Say, Lord, this can be my vision. There's nothing wrong with dreaming. In fact, the Lord wants us to dream big dreams. Hallelujah, Father. Now, dream a big dream for your children. Dream a big dream. Tatou foi matua. Ai alo foi lau fana. Wa ia te oe le poto male ata mai. Wa fa manuia tatou no tatou tangata faolaina. Do something. Leave behind a legacy for your family. Hallelujah, Jesus. Si le oli mai le tua. Father, I need you, Lord. Let's sing it. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Sing it. Whatever song you're trying to sing. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Father, thank you, Jesus. Into the darkness you shine. And out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Trust you. God is
God's with us, then what can stand against? Stand against. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Hallelujah, Father. Bless you, Jesus. Hallelujah, Father. See, I only my little. I will pray for you. Hallelujah. Never look down on you. Never look down on what you can achieve. God has empowered us. He has given us all the abilities to be blessed. Father, I pray, Lord, that in the mighty name of Jesus, I rebuke the spirit of poverty now. In the name of Jesus. Father, I pray, Lord God, that you'll give them the spirit of wisdom, knowledge, and understanding. Let them see potential. Let them see opportunities, Lord. Let them see what you can do, Lord. Father, raise up their faith, Lord God. Increase their faith in the name of Jesus. Famanuia ila ufanau le neita yao. Famanuia yo la to wainga. Famanuia ina luenga o la to lima. Yamanuia leo, yamanuia leo mai. Matote fa leo nga ina nga luenga le fili. Father, we nullify every attacks of the devil. We nullify every attacks of evil. In the name of Jesus, bless them, Lord. Bless them in their going. Bless them in their coming, Father. Give them increase upon increase. Grace upon grace. Favor upon favor. Gift upon gift in the name of Jesus. Let's sing it again. Hallelujah. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Hallelujah, Jesus. Bless you, Lord. To Samoan, to
May the name of Jesus be glorified. Mamanuia lau whanau. Ave sa tauna pati mo le nganga pa i o le atua. Thank you, dear Holy Spirit, for your help. Bless you, we thank you. Hallelujah, Jesus. And God's people will shout.